Hi, Slovenia. I'm sad that I won't be able to make it to the event in Ljubljana, but my heart is with you all. Let's make a difference together. Ko sem videl, kakšna imena bo Čeferin pripeljal v Slovenijo, sem v trenutku, ko sem zvedel, kdaj bojo karte, odletel s tem svojim avtom pred Petrol in se tam zakempal. In kot je ura bila 19:00, sem uletel not in kupil 2 karti. Dobil sem drugo vrsto, pravi delavec na Petrolu, kaj druga vrsta bo v redu. Pravim jaz, ja. Sploh nisem razmišljal, ker sem bil toliko euforičen, da bom videl Luis Figa in vse te zvezdnike. In potem sem jaz šele doma se zavedal, druga vrsta, stari, to bojo nogometaši mimo mene laufali, ne. Jaz, čeprav sem bil zagrižen nogometaš, nogomet sem treniral 10 let, in sem živel za ta šport in sem verjel, da bom tudi jaz enkrat kot Luis Figo. V življenju nisem bil nikoli na takšni tekmi, ker enostavno nogometa nisem maral gledati, sem ga samo rad igral. Pa tudi denarja nismo imeli, da bi si lahko privoščili na take tekme. Če nisem kot otrok videl svoje idole, jih bom pač zdaj, ko so že skoraj 50 let vsi stari. 2L, 2Q. Yeah. Bush. Biz. Yo, tryna get that back. Man, relax, young boy, you need guidance. There's a code of silence, even if they wake up with their children. Zlatan Ibrahimović. Tyrants, I got the load, I'm not one of these tyrants. I don't even need a +1 to make it minus. Free the guys, you know it's not for the lifers. We the finders keepers, we the keepers finders. Sugar bomb with the mind, they're just some dumb with vaginas, drowners. My niggas pull up his bias, they get different prices. V Sloveniji, v Ljubljani, v Stožicah pozdravimo Zlatana Ibrahimovića. Jaz si dam gor dres od Figa, z misijo, da mi Figo ta dres podpiše. Luis Figo, misija je, da dobim podpisan dres od enega najboljših nogometašev svojega časa in to je definitivno Luis Figo. Figo ni me jebal 5 posta, res, ni me niti povohal. Figo! 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 Najbližje, kar sem mu. Niti pogledal meni. Ampak vseeno, jaz sem ga videl v živo. Prvič sem bil na Stožicah, vem, sram me je, še v življenju nisem bil na Stožicah, stadionu, sploh na neki takmi tekmi, kjer je malo več kot 500 ljudi. Največje derbije, kar sem doživel, so bile Maribor, Koper, Olimpija, Koper, ker sem bil pobirale Džok, ker sem bil takrat v klubu in je bila pač to naša dolžnost. Ok, Liga prvakov v Zagrebu, Manchester City in Dinamo, ampak tisti stadion je tako dotrajan in grd, da nimaš niti občutka, da gledaš neke gigante oziroma Ligo prvakov. Pir pa mora biti. Nič, jaz se usedem, snemam, skačem. Ok, to je noro. Počutim se, ko je ena klinka na Joker out. Bolano. Tu not imam drese in to je druga vrsta. Če mi tu ne uspe dobiti podpisa, pol sem res slab. Voditelj pove presenečenje. Jaz sem pričakoval, da bo, ne vem, presenečenje Jan Plestenjak, nek glasbenik, ne vem. In ko on govori, sem rekel, to bo en nogometaš. Preden sem šel na event, sem slutil, mogoče prije kakšen Ronaldo, Cristiano, ne. Ampak ajde, to je bilo tako nekje globoko v možganih. Našteva, govori in ko pravi Ibrakadabra. Je bil nogometaš 6 različnimi klubi v Champions League. We started with one of the best number 9 in history, but now we have another fantastic and very acrobatic striker who won 34 trophies in his career. Here he is, Factor X, and his name is Ibrakadabra. Evo, zdaj sem se naježil. Stari, v meni se je rodil tisti 10-letnik, solzne oči sem dobil. Solzne oči. Majki mi, če bi bil gej, bi zajokal. Evo. Zadrževal sem tiste solze, da ne bi kje na televiziji videl, lega Vauks joče kopička. Ko je to povedal, jaz sem rabil na 5 minut, da sem realiziral, da bom jaz videl Ibrahimovića, tako kot je ta kamera oddaljena, na par metrov. Ibra! Ajde, Ibra!
In to je bilo fertik, to me je ubilo. In nič, on pride na igrišče, jaz gledam, skačem z eno kamero, snemam. Nisem imel s sabo Sonja, če bi imel to kamero s sabo, bi ga ujel notri v objektiv, kot da sem direkt zraven njega. Žal, nisem želel riskirati, varnostniki me niso povohali. Res, z bombo bi lahko uletel na to tekmo, noben te ni povohal. In če bi imel Sonja s sabo, bi lahko Ibrahimovića ujel v ta objektiv. Ampak lej, ne bomo jamrali, marsikdo ne bo nikoli oziroma nikoli ni videl in ga nikoli ne bo videl tako blizu, kot sem ga jaz. In verjamem, da nikoli več ne bom tako blizu Ibrahimoviću, kot sem bil tistega dne. A ja, pa tudi slikali smo se. Mislim, da sem se fotkal z enim mladim gasilcem in mi je potem sem ujel na svoje ušesa, ko je rekel, no, sem se pa vsaj z enim zvezdnikom slikal in mi je tako to malo pogrelo srce. Sem se počutil tudi jaz kot en zvezdnik tam, ker sem se res fotkal z ogromno, dajmo reči to, oboževalci. Pa vem, da je to totalno nepomemben podatek, ampak tistim, ki grem na živce, da jim grem zdaj zaradi tega toliko bolj. Cenim support, hvala vam. Nič, to je samo, da kravžljamo živce tem, ki jim grem zelo na živce. In ja, gledati Luis Figo. Paolo Maldini, Gianluigi Buffon. Dimitrij Berbatov. Nemanja Vidić, Miroslav Klose, potem je bil Predrag Mijatović, Davor Šuker. Kdo je bil še? Javier Zanetti. Andriy Ševčenkov. Vsa ta imena gledati, bom rekel tako, na razdalji 3, 4, 5, 10 metrov. Te ljudje sem jaz včasih oboževal, te ljudje so bili včasih idoli in gledati to v živo. Sicer nekateri so komaj tekli, ampak ni važno, jaz sem tako užival, da vam opisati ne morem. Mi smo sanjali, da bomo enkrat kot oni, sploh Luis Figo. In ja, ena lepših izkušenj zadnjih nekaj let, sploh, ker se je zbralo tukaj 3 milijone 500 tisoč evrov. Jaz samo upam, da ta denar gre v prave roke. Ne vem, kam gre ta denar. Ne vem, če so sploh kdaj transparentno vse pokazali, kam gre ta denar, ampak jaz upam, da gre do zadnjega evra ljudem in da si ne bo noben pospravil žep 100-200 tisoč evrov. Nepozabna izkušnja, sploh to, da je Ibrahimović laufal mimo mene in Luis Figo je bil tako ene pol metra stran, da bi ga lahko se dotaknil. Škoda, da nobeden od teh nogometašev nas ni prišel pozdraviti, vsi so šli na nasprotno tribuno, jaz sem bil tako jezen, ampak ko sem vedel, da so to sami otroci, sem rekel, pusti jim veselje, Jan, naj se slikajo z njimi, naj uživajo. In nisem niti dal tam prerivati, sem rekel, lej, ti si to videl živo, marsikdo ne bo nikoli in sem pač potem odšel nazaj proti avtu. Tako da to je to. Za konec bi se samo zahvalil še vsem, ki ste pomagali na kakršenkoli način, sploh tisti, ki ste držali lopate in delali kot biki, in predvsem valjda gasilci, vojaki, civilna zaščita in vsi ostali organi, ki ste nesebično pomagali tem ljudem, ki so pač izgubili vse ali skoraj vse.